جبرنا كادن آدنگی جواکی اف دمو حمود ما خوش تماشاوان نهجا ام في هفته لآمده دبن میوان ملاوه امل سر دو مجارين گرینگ باخون یک روشا گرتیگاهیه به صدان گرتین نخوش هنه کو نایم بردان هر وها گلک سیاست مدارین کرد هنه با آوایی که حقیقت نگرتن ناین بردان اما هم سر به باخون هم جی لسر وان هفدیتن و هولدانین یکیتی و یک رزیا کردان لچار پارچین کردستان بپرسنش خلقی آمده که او در حق وان هر دو مجارین مهم و گرینگ دا چی تفکرین برنامه ما دست بید که بینرین هجا دما مرال ترکیه نرال لحبسخانه ج خورتا بگره جوانا بگره حتی کالو پیران دگرتیگان دا تجع انسان گلی که وان با آوای نحقیات نگرتن یادن جی گرتیه نخوش بسر 1500 کسیرانه افناین بردان هر چقاس هفدیتن دنابرا وزارت داده وزیر عدالت و دم پارتینا چه بوجی لسر ویکه لیج بوی اپی واجوار برای برج دوی واری دا جی گاوک نات یاوتن تتخوازش بوی گرتیه نخوش و سیاست مدارین کرد ای گرتی چی بیش؟ جبو گرتی نخواش مثلا گرتی نخواش پری یعنی رومتا ملتی میه دبی اول نه بس سدما بازاری که یعنی سر گرتی نخواش سیاست مداری مد یعنی امز باور بازاری نکن اما یعنی برادری مداش خد شپی نیلن çünkü insan ki gava ku dikarı be ceza xo bikşen dibe ku selameti be yani tendurust be ku melev cezavi ser bisepine gava ku ev insana girti be nexwaş be anci şil be de cî xuda razayî be yani ti devlet ti hukuk nikare ji vî insanî bêje ku ez ê cezayê te ya te bidarîzinim yani ji ber wê girtiye nexwaş hem siyasî be ne siyasî be ev na meselê mirovahiyê ne yani gerek insanê me li ser vê de inkî mijûl bibin yani tabii ve beri her çeşitli hükümet serve bisek hükümeti gel kasa berda ama siyaset menare Kürt ya girtiye nexwaş ey Kürt bernade yani hani ki hukuki geçavaya yani yani hukuka devlette yani du gav paşa gav ki paş veya tüm set sal ve hat geçiyor. Yani devlet az devim yani millet me ancak denge xubilend ke be her kadida yani girtiye nexwaş yani nehaqi pırın tekne bu girtiye nexwaş her kadida nehaqi yani yani dizi nehaqiyat ve hinki merif denge xubilend bike hinki merif trekhistina xurt bike evet yani bu çare evet başka çare yani ne de hükümete de ne insanı der doğru da tane çare emin. تقول 100 سال تنه کرد نکوتن دار و کنو گرتن هر وها 100 سال کرد دا بشی کنه پارچه کنه دمن داوی دا دنابرا روجاوا دنابرا کردان دا ام بیجن پارتیین سیاسی دا یکیتیک هولته کوره چکرین اف خبات هيا هر وها يجبو یکیتیا گشتجی لحوله له هبتنه مهم چدبن تجبو یکیتیا کردان تخوازی چی بیجی کرد چه قاز محتاجی به یکیتیه yani Kürt edi mesela basa evkebkin yani Bakuriye Kürdistan'ı. İri zamanıma ber vendamı ne dedi yani. Xeyni yekitiye ve gavet tu evkamet çaramen yine. Yekitiye de yani ev xabatın yekitiye milletime destek bide yani. Çünkü hem Ali Rojavan ka hem Başşuri Kürdistan'ı hem Rojavay Kürdistan'ı deskefti yani bu milletime çi bu ne. Ev inşallah ve her çar parça dirci ve minak. Yani jber ve milletime göre destek gibi de fırsanda yani dest neçe. Evci dest biçe mesela halkı mer Rojava 7 sal evci benda ve Rojebun. Şükür Xuda iro mesela desti vanda iro artış heye u embejin xistra insana heye ci mesela embej perberdeyi yani evnaj bu me xevn bu. Xevn bu ev dest ketiye jamletime de ev kabet zanibe. Kıymet tabi zanibe giringi ji ter bide serbe. و از سرکفتنش اوی کد به افکید ماشین را خوازم اوی بو یکیتی مجادلات کن از من راجی سرکفتنیت خوازم
ایرو هم سر دم جارن تایبت داغون یک رزیان برا کردایه یکیتیا کردا هدی هیوی ده اف هفدیتین و جوینن کوتین کرن چه تفگرن جنان رخصتن جنان چه رخصتن می گشتی لهفد جمن چه روجاوا چه باکور چه جل باشور ام جوی دست بکن وجی باشور هفدیتنا کر یک رزیا کردی ام بیشن یکیتان توید چه آسدایه اون چه خوازن ده حق وی که دا بیشن براستی هشمندی نوکی بره نه دو گهره هشمندی کی بلکی لباکور اوان توی بهتر بو هشمندیان توی بهتر بو لینها نشان داده که هدی ل سه پارچه دنجی اف هشمندی چه دبه اف جی کیف خوشیه ام گله کیف خوشم بیاوی روجاوا بلکی هیوی دمرواز با هنکی تشتا اف یک جه هفگرتنه هفگرتن آکنه به نابه یعنی دوی هفگرتن و یکیتیا کرده سری دا اف چه ببه وکا کو جلادت چی گوتیه کو امه بن یک مهرن یک بیک جگر خوین ببوله جگر خوین yani براستی یکیتی چنه به زحمت افتش افش مدی کره پیشی با افره هدی جی دا افره اف جی وکی گوجیه کیف خوشیه و لازم بکم نابره نه دما کو مروا لدن باشور کردستان بتایبتی و بوی وک بارگاه هفدیتنین یک رزیا کردی ایروجی مظلوم عبدی الهام احمد لویدر هفدیتنان به نشربار بازانی و امبیجن به رایدارن باشورا دکن لویدر چدبه و جنجل ورد جبن یک رزی یک گرتن هفگرتن یکیتی تاخافتن نهاد چه آسدایه وان هفدیتنان جوش و انرژی و مورالک چه واد دای خلکی مگلیمه هلبت که یک گرتن هبه یکیتی هبه او اف جوش براستی رنگ خوب ده گلی مجی و او بهتر هزه کی بدوان اوه هزی ام لوی دردید براستی وکه جن ام دبیجم که جن بخوزه جن یا چکره تمی دایی که چه دکه جبر که ام چکرن جی ام براستی دبیجم که ام به هزا جنه ام وی خورد بکن وی هف گرتنی و یکیتیه ام بوی باورن ام هیوی مهنه هیچ بهتر پیش روز همه خوشترو گشت به یکیتی همه خورتر ببه و کیک مگو مثلا سدما وان هفدیتنا جی اف هفدیتنین لامرالی بکتن یعنی پیواژوی کل باکور دای دست بکرد هلبت جوی داره هز دگرن و براستی جی که خوشی بو که مثلا بره سینور نوا روجاوا و باشور گرتی بو نهاوی دمی که امچون مدیته که سینور هاتیه هلانی yani ev jî piştî çûyîna mazlûm û axaftina wan û serokbarzanî bû belkî ciyê spasiyê bû ciyê kêfxweşiyê bû ji başûra jî em pir kêfxweş bûn ku ev sînor hat helanîn em hêvî dikin ku çar perçeya sînor bên helanîn ev yekîtiya me xurtir bike ku em bibin yek perçe yek mijareka me girîng jî ew e mesela li girtîgehên hebisxaneyên Tirkiye دایکه نخوش جی هنه به صدان گرتین نخوش هنه گرتین کو جزای وان هاتی تعلق کردن هنه گرتین سیاسی هنه ایرو امبیجن به وزارت داده را هفدیتن هاتن کردن سروان بجاره هاتن آخافتن و انت در حقیقت شد خوازن بیجن جبو تایبتی گرتین نخوش براستی از انجام اوی نزانم نهاد چه آخوین از وی انجام نزانم بس وکی کمگو دایک خمگینن جبر که بیتر زاروکی وان لوی درینه و دما کو زاروکی وان لوی درن او خو جی خمگین یکیش خو کو نخوش به اکسترا خمگین یکیه جبر کو دما کو نخوش لوی دری به بیچاره و خناگینه ت اوکی yani doktora ki tahlile ki em bejin dermane ki xunagine belki inkarel خوب nere او نخوش فرجه یا جی به سری خو ام بیژن پرسکری کی وی هه نکاره او خو بردام بکه جیان خو یا روزانه بردام بکه روچته چیه
reçete azadiye, reçete ne ewe. Birastî dibêjin ya afu em viya wek afu navînin çünkü sûc nekirine. ji bo daxwazan mafê xwe ji bo mafê xwe Ji bo daxwaza mafê xwe ji binî pêşeroja xwe helbet xebitîne û van insana bi şert û mercê pir xerab hatin girtin û hatin bin çavkirin em wan wekî dîl dibînin yani. Em wan wekî dîl dibînin ew em wek efû jî vî qebûl nakin. Zarokê me tiştekî nekirine, sûcekî nekirine, mafê xwe parastine, azadiya xwestine, tiştê ku heqê wan biye xwestine. îro jî azadiya wan dixwazin. Jî azadiya wan dixwazin, maf jî azadiye. Li Tirkiye hepishane tijek girtiyên Kurdin tijek girtiyên nexweşin nayên berdan. Tu dixwazî ji bo girtiyên nexweş hepişxaneyan siyasetmedarên Kurd çi bêjî? Eskuvacı se, eskuvacı hatune ki Süfyan-ı Deccal Recep Tayyip Erdoğan eğer ki iktidardı bu, ma rahatı içine yani. Ne beynenu yani. Tüm mahapelenu yani. Yani ez kurmonj niyo, ez zazavu, ne hakkı ma donu, ne ze hakkı kurmoncu donu, ne sevbi halkon binonz donu yani. Hakkı ma yoz niyo donu yani. Çünkü çi debi hapishane debi perbi komuk karşıya vecu hemen arcan zara. Komuk hemen çi vecu muhalifiyi vecu aya hemen tekenu hapis. Adalet şunu Türkiye'de. Hak hukuk şunu. Zaten kırbonu din bu din dekardı bindet payo yani. Çıplağı bir zaaf. Von vaya umre çi ne vacu az orada saltanat oku. Biyarno o terapi bunu sebben vabı yani. Emekli bindinin gona şunu. Ondan sonra fakir fukara bindinin gona şunu. Nişin yok kilo çi o da pazarda bir euro. Berup keyduhu. O fakir zaten perişonu. Emekli zaten perişonu. Memur zaten perişonu. Herkes perişan. Lê îcar perişanî li alêkî. Lê hûn zanin yekîtiya Kurdan tune, Kurd gerek bibin yek, niha li Rojava li Başûr hinek xebat hene ji bo yekîtiyê. Tu dixwazî ji bo yekîtiya Kurdan çi bêj? Ez kayluk Kurd pürü ayık İran'du, ayık Irak'du, ayık Suriye'du, ayık Ermenistan'du, ayık Türkiye'du. Ayık zaten Türkiye'de sistemi çiydi, Türkiye hükümeti Türkiye tüm o sekene avtara kurdu gene arşavına Ankara. Ankara'ra avtara arşavına İstanbul, Trakya arşavına. İnne kana ve neva Kurd nir yovca. Kurd ve nir yovca. Ve tukuma yovca az guni hakkın bedu. Verbimi yeni, vaktu verbimi hakkı vazeyni. Hakkı vaş guni az hakkın bedardu. Ay seru inne dava mak inke bir hatun avtara saya henüz yev proje devleti bi yani. Yev proje devleti her ne kadar yani xabatı bi semedeki bir yev eyrüz esta fakat ez havna Recep Tayyip Erdoğan'a şüpheliyor evunu zürken mahapenen meşte tübekene behneken beda neke tübekene ayki Suriye'di ayki Kurduku Irak'du ayki İran'du ayki Ermenistan'du ayki Türkiye'di yani ayki söz zaten Avrupa'da zaafı devleti de bir tüketkiye üstü ayrı bir yolcu zaten rınben daha evvel zaten yok mu Kürdistan bu yani. Veri Kürdistan bu çi harbi dünya yavundu sekart İngiltere ve Amerika en korunu Türkiye bentardı khud sekart Osmanlı yani. Gro çar parça kart eyrüz havna bir pesarın ben yani. Niha li Tirkiye li hemû bajaran çend girtîgeha çêkirine. Di hemû girtîgehan de ji tije
سیاستمدار کرد و گرتی نخوش هنه تجن ناین بردان هر کو اپ پیواج هاتی دست بکرینش بوی وگا وگنا هاتی آبد کن چت خوازی بجی در حقیقت گرتی نخوش بريم والله تو تشكي شوان بكلميش ناكم يعني افز سمسي وقت تشتكي وقت اوكي كرنا في اوي وقت دبي وقت بارش سرجيك يا اوكي درو يعني كسك برا بي باور نبي چما دروه يا بريم درو يعني ها yani باوری ناده تشی نا باوري تنية هر رود روت مزدك يعني هر درد حرب تو كيم كريه هي دو بيرهاني دي سات ودي شوابو هر روز مثلا الباشور او هاتي او كرن كاد دبي مثلا تي سلاحي خدينا كوي شو سلاح دينا هرو لوان تخ ده خو سياحي خو بجتي خو باوي خو يعني و هر وها گرتی نخوشی ناین بردان نا بريم نا بريم نا تتشجي يعني gerek اوي قارشيجي يعني قاف كي ما فيش وك بتركينا جو bir adım da o da atsın. Yani her çiş kere karşılık mı yani? Ya tek taraf behel ki senin abi iş. ایجار تجبوی یکیتیا کردان چه بجی یکیتیا کردان جبوی کو پیک ور İnşallah yani ev hinki meni vraji hinki ev hene ev hinki kes le hela rojava se mesela eri başur hevditne mühim çe dibin İnşallah başur yani avama xwedê mesela yani wek ew mene wek berzanî hey gerçek bahawê lider ki ew bikira îro hene kes û êdin û ew êdinê ew pêve girêdayê gere nevî hawî ba dixwazin di nav kurda da çi çê bibe gere bibi yek birê me wek cigerxwîn mamoste ne gotî heyam nebin yek em ê her nevî hawî tek yani gere ewame bibi yek çi dibe malê de bi ku dibe bire gere tifaq gere yekkevî hebe wada tu ne bi şê nav birê min tijbûyî hepsxaneyan rewşa girtiyên Kurd çi dibêjî çima nayên berdan Zaten hem de zulmê dane da hem de çam kıv yani. Zulma kejmera bu çiye yani. Haksızlığı, adaletsizliği her şeye. Hem çe becendiler. Adaletsizliği para. Hem çalışan hem evi hapse hem iyi perişan. Haksız yere vantka hapse ya. Yani hegek û sürecek were pir em razînin ji hükümeti. Eşta bej. Em razînin. tu dixwazî çi bêjî تخازم کو حقی کرماجا دائما خارنه انا هنا زيد خون گر مرگ حقی انسان نخو انسان تب انسانن doğruya avata kumar حقی مسلمان کی انسان کی خار جيج مراتنا کی wê rewşa hepsxaneya çawa be rewşa girtiya çawa نا حبس خانه گره سوز دن سوز خود دخون دبی امی بارد دبی عفایت و تشکل میدانی تنه ایجا ابی کسرچمیش کن مروی خود سرچمیش کن دبی امی مروی خوب باردن ایدنیزی برای جی خدا berdin ê kurda bernad کرماجا برنادن ابی ترکا باردن کرماجا برنادن فرقیت کنه کی ev neheqî bê edaletî tê qebûl kir عدالتسizliğe بیا بیتشیانی عدالتسizliğe بریم یا وقتا کت شکی عدالتی هبه معرف دایمیشون که عدالتنا ترکیه ده عدالتنا که عدالت بونا اول ندارن یانسری خلقی ایجار یek ji êş û azar û jana Kurdan ew e yekîtiya Kurda tune ku 100 sala welatê wan parçe kirine Kurda ji hev belav kirine yardımcıya ya Rabbi bu yekîtiya Kurda çi dixwazin dayanıklı ne mevki kurma dayanıklı her şeye dayanıklıdır Kurd gereka nêm ba hev nebin yek garabın tebben yak yani merhaba adamda kurmanca Türkçe hev de giren gerek kurmanca hev giren gerek merhaba hev ne giren merhaba برای مربوط خود داویجه ها کرمان زمتب کرمانجنن ام چما اوقت کن گرم ام زی هف ناویجه زمانی خو کاره از واج کرمانجی خبردن کارم زمانی خو بجم کرمانجنن ممکن نه yani ام تب کرمانجن yani îro du mijarê me hene em yek li ser rewşa hepsxaneyan girtiyên nexweş û girtiyên siyasiyê Kurd kunayên berdan daxivin ya din jî elbet yekîtiya Kurda ye lê ez xwazim ji mesela hepsxaneyan dest pê bikim helbet heyeta dem partiyê bi wezîrê dadê re edaletê re hevdîtinek jî kir
لسر وان روشا گرتیگان و ام بیج روشا اوجالان گرتین نخوش نایم بردان گرتین کو جزای قدان نایم بردان گرتین سیاسی نایم بردان و چه تخوازن در حقیقه که دا بیجن از بری همی تشتی دویجم انسان ده گرتینگه هادا انسان همی حوالی منه اگر آشتی که به براتی و دوستانی تکرن بری سری همی کاری وان انسانانا اماسız و قاسız بین بردار اماسız و قاسız اگر ترکیه ده خازد نوا خود و کردا دا آشتی که بکه دری آشتی بری سری اول دا انسان نخوش لسر نخوش سیاست نای کرن سیاست لسر کار دنی برا بکن فقط لسر نخوش سیاست نای کرن ام دویجن نخوش سری اول دا سروکاتی داخل همی گرتینگه ها جه کدویجن ام آشتی که کن و آشتی صمیمیت دوی داتی خویا کرن صمیمیت وی نه خویا کرن بیجن هکه کو اپ پیوا جوره بر برن هل ون گرگا ون گرتیه ما بردن ون گرتیه نخوش بردن سیاسی ما بردن اما بو باور بن عینی واری نه باور بنا من به تو سیاست توانتنه چه وقتی باور بنا پیچیده چه وقتی باوریا ما بانته چه کرن باوریا ما وقت سروکاتی همی قوشیلی چه کرن به انسان خورا به گل خورا آخافتن دانو سندن کرد و چاخه صمیمیت تگدی صمیمیت ددیا نخوشه گرتینگه نه وان مریانا نخوشن یعنی دوی چه برمرنه نه ها برمرنه آوانان گره همی اماسız و قاسız ببردان بردان وشان دا ام جی بیجن کی demek ki deste Kurdan arşetiye idiniyet ama hay ki bigrin em ji bejin em vikari destek dikin. Vaki dinê teşkî kem ser vikari bejin tene. ايجار اما سلامه مهم جيك او انها حولي دما من الباشوري كردستان وسا اف دوسي مهن بويه جي هفديتن و جيفينن كردان ريبرين كردان سروكين كردان رايدارين كردان نها ايرو ام بيجن اري اف برنامه دسي روجدن تي وشاندن لغوريكو اميرو دكشينن مظلوم عبدي والهام احمد جي اللي داري چون هفديتنا تكرن و هفديتنين بردوام دكن سر يكيتيا كردي يك رزيا كردي جبو يكيتيا كردا تشت خوازي بيجي هلبت حسرتها بصالانه يا كردا يا اب يكيتي نها كرد ام بيجن حفت سال دبني اجمني دولت كدايه ناشتني كنت بين جمها بنجوادي خو بكولتري خو بحمي جلنك وجرانك خو كرد هفدانه شكاناندن لی ایرو فرصت کی در روجرات ناوین دا کتیه دست کردا کرد سوبر گوجن يعني او هي زمان سوبر هي به روجرات ناوین به کردا سیاست ایدی نای مشاندن اب کسینه yani و تو کس کی دینه کن ویا این کار بکه لی اساس پسکری که ارامزن د ناو کردا دا ev Kurd nav xuda çareseriya xwe bikin. Hemî Kurd bên cem hev ki niha una heke karê wer hene kek Barzanî kek Mezlûm Abdî û hemî berpirsiyarê Kurdan dibêjin ki vî kara da em îdî bê hev siyasetê nekan bikin. Hemberî hev siyasetê ne bi hevra siyasetê bikin. بحمي كاري خود بحالة كولتري بحالة شاندي بحالة سياستي بحالة عسكري حمي كار للرجلات النافين دا لمساكنية ام دويجين كده الرجلات النافين دا ايدي دما حمي كاري استراتيجي كاري قباتي كردن بي كرد للرجلات النافين دا سياست ناي مشاندن افجي سياست شيه بحمي آليكاريا هر چار پارچا ده ایران دبه دبه کردستان ترکیه دبه دبه کردستان عراقی دبه دبه کردستان سوریه دبه واجی ننگه اروپا نه ننگه اروپا به وایا سیاست نای مشاندن و وی کاری دا ام سیاست خونا وانت كيف خوشن اف شانازيه دوا بختواريه دوا اف هفديتن اف اخافتنا سر يكيتيه راسته به هوای بختیوارم کاری کی پینوسه کارت کی پر که به سالا من نخوشا ویکاری کشانده بو
دما د گوتن برا کجی دما د گوتن نوا کردا داسی خوریشو ایرو اف کارا همیت قدا خکرن اف کار کی پری پیروزه جوی کاری بنجه جه کردان لفهاتنا کردان پیروزته تکار کی تنه نها ایرو دما مرval روشا گرتیگه ترکیه نه تجه سیاست مداری کردن به سالانه حبسان دانه گرتیگان دانه و بتای بتیج گرتیه نخواش و گرتیه کو جزای خو قدان نه بردان تو خوازی چی بجید وی در حقیقت ام جبون و گرتیه نخواش جوارا جاری چی سرکتن تو خوازن جوارا دوجن geçmiş و خودش شفا خیره جوارا bir şeyini حق وانا بردانه اوانا گلی کی روز گران درباز کرینه گلی کی رو شوان تو تدا گرتیگه دا hatine hini hatine bermerini hini jiyana xud destane em vana şu anda duhazın ki ji Türkiye duhazın ki Cumhurbaşkanı jvanara afyo ki derxin bila roji ki berya roji ki ji girtige bila cenaze dernek bin bila dile dayı karne şavutin bila sabi bede ve bav neminin em vana ji Türkiye'de dibijin ji Cumhurbaşkanı Türkiye'de dibijin ki jibon vana berdan şarte van نخواش تداوی ببین دندر نخواشخانه دا جنازه وان درد کردن دیو باب وان دل وان دشاوتن خوی زاروک arده دبینن خوی پیرک genç de arده yani işte bizim durucu خراب دانه düşünce خراب دانه نبات işte خراب دانه ام بیا دخوازن ایجار مجاره کادجی اوه کرد به 10 سالانه لبندا یکیتینه یک رزیا وان چک به هف گرتنا وان چه به چه خوازی بجی ام جبر yekitiya van bu 10 salane ve 20 salane ve 100 salane ام ben davare vanın me barışı xostiye me roje baş xostiye me birati bevra xostine me çıqa birati xostine me çıqa barış xostine van bu mera savaşı xostine vallahi kurd ve çibikin ve kurd çava yekitiya xo çekin Türk kurd ve kurd çava yekitiya lazım e ki behevra diyaloğu xo bidin şekirini kurd hemu behevra jiyana xo yek bikin axaftine xo yek bikin bi yekbuna xo yek bikin ki ben berhev eğer her yek parça ki beji ezim ev beji ez ev beji ez ev beji ez nagin tu maksadi ki xo nagin tu ki lazım e ki kurd hemu heze xo yek bikin behevra jiyana xo yek bikin sözü xo yek bikin rabun ronuşina xo behevra yek تماشامان نجا برک و از خاطرش و بخوازم ام ایرو لسر دو مجارین مهم و گرینگ کد روجا گله کردانه آخوین هلبت مجارا کل باکور کردستان ترکیه که وسا مهم و گرینگه روشا گرتیگه هنه گرتیه نخوشه او گرتیه که 30 سال جزای خو قدانه هم نایم بردان هم جی نخوشن جزای وانت تعلق کرن سیاست مدارین کرد که بسالانه زندان اندانه هر چخواسته دخواست کرنجی نایم بردان خلق دخوازه کو گرتیه نخوش تاولی ورن بردان او لجم مالبات اخوات دم اخوات داوی درباز بکن هر وها یکیتیا کرد ایش جان و حسرتا بسالان آگله کرده کو یک رزیک دناو گله کرده وره چکرن دمن داوی هولدان و خبات اکاد وی واریدا هیه ما وی یکیش خلقی پرسی او خلق دبجه کو اف 100 ساله عمل بندا چکرین آواکرنا یکیتیا گله کردن ام بی آوای دیگشن داویا برنامه خو حتی برنامه قدن هر شاد و بختوار بین Valla hani süreç